Šta je išios i kako nastaje? Išios ili išijalgija je stanje koje pogađa išijalični nerv, najveći nerv u ljudskom telu, koji se proteže od donjeg dela leđa, preko kukova, glutusa i obe noge. Najčešći uzrok ovog stanja je hernija lumbalnog diska, odnosno diskus hernija. Išija se javlja kada hernirani disk ili stenoza vrše pritisak na koren nerva, izazivajući upalu i iritaciju samog nerva. Kao posljedice često se javljaju utrnutost i ukočenost u nozi. Osim hernije, išijas može nastati i usled povreda leđa, dugotrajnog sedenja, smanjene fizičke aktivnosti ili kod trudnica zbog povećane elastičnosti vezenog tkiva, što je karakteristično za trudnoću. Bolovi mogu biti toliko intenzivni da značajno otežavaju svakodnevne aktivnosti, uključujući i sedenje. Intenzitet bola varira od osobe do osobe, od blagog i tupog do oštrog i iznenadnog bola. U ozbiljnim slučajevima, kada je išijas uzrokovan kompresijom nerva u donjem delu kičme, operacija može biti potrebna kao opcija lečenja. Zato je važno da ne zanemarujete simptome. Pravovremeno lečenje značajno povećava šanse za uspeh i omogućava brži povratak svakodnevnim aktivnostima uz manje invazivne metode terapije. U Fizionova centru ovaj problem možete rešiti uz pomoć naših protokola lečenja koji sadrže u prosjeku 10 terapijskih procedura. U njima se nalazi terapija fokusiranim talasima i laser M8. Ove procedure ubrzavaju proces i do 3 puta, a pacijentu omogućavaju rješenje problema uz jako minimalne bolove u poređenju sa tradicionalnim metodom fizikalne terapije.